সেইকাৰণে এই বছৰ আমি স্কুটি দিম। কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি নাপাব। मुंख्लं रतन कछारी मुंजों दोननाय लामाखौ सोलायनानै सेमा प्रसाद मुखार्जी अशोक सिंघाल बिथाङा दोननो थांदोंमोन बा दोनदोंमोन। दा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बा गुबुन हारिनि मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ दिनैनि समाव बा मानो बेफोरबायदि गालाय गुजाय जानायफोरखौ जों नुबाय दङ। धोरोमखौ लानानै एसटि बा बर' बाथौ धोरोमखौ लानानै बा ख्रिस्टान धोरोमखौ लानानै गोबां खोथा बुंनायफोरखौ बिश्वजित दैमारि साराबो गोबां खोथा बुंनायफोरखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव जुदि गालाय गुजाय जायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि समाजनि गेजेराव बैफोर जुदि गालाय गुजाय जायोबा थारैनो बर' समाजा बा बर' हारिया मोननै थाखोआव गावनो थांगासिनो दङ। दा बेखौ हमथानो थाखाय बेखौ जों ज' खालामनो थाखाय जों नाजानांगोन। जुदि जोंनि गेजेरावनो जों बुजिलायाब्ला जोंनि गेजेरावनो जुदि साननो रोङाबा रायज्लायनो रोङाबा मोजाङै जोङो आब्रुथि गोनां समाजखौ जों जुदि बुथुमनानै लानो रोङाबा जों खौसेथि जानो रोङाबा जोंनि समाजा बा बर' हारिया मोननै डिभाइड जानो थांगासिनो दङ। दा गोबां खोथा बिश्वजित दैमारि सारा बुंनायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनखादों। बेजों लोगोसे बाजेटनि मोननैसो खोथा पइन्ट टु पइन्ट आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां बाजेटआव मा फोरमायदों। बाजेटआव एसेबां मोजां खोथा गैया, नाथाय हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों बा फोरमायदों बाजेटआव बुंलागा बा फोरमायनो लागा एसेबां मोजां खोथा गैया। मानोना आसाम सरकारा जेसेबां बाजेट मोननांगौमोन बेनिख्रुइ खम मोनदों। अब्ला बिटिसिआवबो खम जानायनि एसे नोजोरखौ जोङो नुनो मोनदों। जियानो जाया मानो बेयाव राजखान्थिनि बायदिसिना खोथा थायो। राजखान्थिनि बिथिङाव राजखान्थिगिरिफोरा बुजिगोन। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां मा बाजेटआव फोरमायखौ नोंथांमोना नायलांबा मोजाङै बुजि मोनगोन। आरो हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गालाय गुजायफोरखौ जोङो हमथारनांगोन, नङाब्ला मोननै जानो थांगासिनो दङ जोंनि हारिया। बेनिखायनो साबधान दिनैनि समाव गासैबो रायजो राजाखौ आं गुरै खावलायो जोंनि हारिखौ बा जोंनि जाथिखौ जायानो जाया मानो जों हमथानो नाजानांगोन। आरो खौसेथिखौ खौसेथि बेखौ जोङो अराय खौसेथि बायदियै बा खौसेथिनि जा महर बेखौ जोङो खौसेथिनि महर बायदियै बा खौसेथिनि आब्रुथिजों जोङो हमथानानै बा खाबथानानै लाखिनांगोन। जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। যে বহু বিবাহত জড়িত কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি নাপাব। সি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাসে হওক, বিনামূলীয়া চাউলে হওক বা সি অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনিসমূহে হওক। প্ৰতিখন জিলাতে এখন মেডিকেল কলেজ, এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, এখন বিশ্ববিদ্যালয়, দুটা আমি আপোনালোকে উৰিষ্যাত যদি কেতিয়াবা যায় তাত আপোনালোকে দেখিব তাত একোটা কেম্পাছ হৈছে য'ত মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইউনিভাৰ্চিটি সকলো একেলগে থাকে। 20-25 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে পঢ়ে। আমি অসমত তেনেকুৱা দুটা একাডেমিক গ্ৰোথ চেণ্টাৰ বনাব খুজিছোঁ, য'ত ইউনিভাৰ্চিটি থাকিব, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ থাকিব, মেডিকেল কলেজ থাকিব, ITI থাকিব, গোটেইবিলাক একেলগে থাকে আৰু ই এটা গ্ৰোথ চেণ্টাৰত ৰূপান্তৰ হয়। আৰু আমাৰ প্ৰতিখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ত 100 কোটি টকা, পুৰণা বিশ্ববিদ্যালয়ত 50 কোটি টকা, অট'নমাছ কলেজলৈকে 2 কোটিকৈ আমি এটা এডুকেশ্যন ইনফ্ৰা নিৰ্মাণৰ ওপৰত এই বাজেটখনে গুৰুত্ব দিছে। প্ৰাদেশিকৰণৰ বিষয়টোক আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ডেট অফ এপইণ্টমেণ্ট লৈ এটা কনফিউজন আছিলে, তাকো দূৰীকৰণৰ আমি আশ্বাস দিছোঁ যাতে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন হ'ব পাৰে। কিন্তু এই বছৰ যিহেতু পৰীক্ষাৰ আগত আমি ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে এই বছৰ আমি স্কুটি দিম। এই বছৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ এই বছৰটো পৰীক্ষাৰ আগত আমি কাকো কোৱা নাই। গতিকে এই বছৰ যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মনত দুখ পাব। কিন্তু আমি যেতিয়াই মই তৌৰত যাওঁ মোক আহি কয়, মামা 1 নম্বৰৰ কাৰণে স্কুটিখন নাপালোঁ, 5 নম্বৰৰ কাৰণে স্কুটিখন নাপালোঁ, কোনোবাই কয় যে আধা নম্বৰৰ কাৰণে নাপালোঁ। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে নহয়, আমি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰোঁ যাতে প্ৰতিগৰাকী মামাৰ ভাগি নাপায়। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি কৰিছোঁ যে আমি ইউনিভাৰ্চেলি নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু দিব খুজিছোঁ। যি 200 কোটি টকা 100 কোটি টকা বাচিব আমি নিযুত মইনাটো বঢ়াই দিম।